Jeffrey Epstein kebu, Chiroka Gian, Karu Minrina V u Hervisa Siren V. Disibehadehe tabaksa 2019'de Jeffrey Epstein, finansor u milyardereki kujiber reve birina navent ke sekse hatibu girtin, di huçreya xwede liyek şi girtigehen herevleyen Amerika'ya miri hattitin. Guhertoya fermis ve kuştin bu. Le ev bersiva hesan jibo dozek evgas tevli hev, u jibo zilameki ku siren heri tarihin siyaset medaren cihane ne, di singa xwede le di arşiva videoyin swede dihişt, ket tere nekir. Mirina Epstein netene davia suçdareki cinsiye pirjimar bu. Ev zilamek bu, ku tora via giredanan ji kesra Buckingham'e bigire heya kesra spi, ji titanen Wall Street'e bigire heya kesayetin navdar en cihana zanis tu teknolojiye direjdi bu. Vi ev kesayetiya navdar vexwent milken swayen lux, ku bi kamerayen ve şartive hatibun saskirin, livir keçen temen biçuk şadikir, u bi dizi tekiliyen vanen şermok tomar dikir. Leniha hefsal pişti mirina vi, hin rojname vanan rastiyek tırsnaktir eşkere kirine. Tora bazirganiya keçana Epstein, di rastiyede berge yekşi operasyonen şantajeyen heri verek u veşartiyen diroka nujen bu. Operasyonên ku swesteken ve şartî û nekanûniyên zilamên herî bi hêzên cîhanê digirin û dibin amûrek ji bo kontrol kirina pêşeroja siyasî û aboriya cîhanê. Niha eşkere bûye ku ew ne suçdarekî cinsî bû, lê ajanekî Servîsa İstixbarata İsraîlê Mossad bû û ku İsraîlê muhtemelen ew bîkaraniye, da ku videoyên şermokên tekiliyên cinsî yên siyasetmedarên bi bandor çêbike û van vekî amûrek ji bo zextê li ser van bîkar bîne. Elon Musk, devlemende navdar u piştgire Trump di hilbijartinin serokatiya Amerika'yde ve davi eşkere kir ku nave Donald Trump di doza Epstein de jî heye. Doze ku dozgere Amerikî bitun di rê li ber eşkere kirina naven navdar di vede girtiye. U heta niha tene naven Bill Clinton, Shahzad Enro, Bill Gates u çend kesin din eşkere kiriye. Di ve videoya de jî kanala Navne TV ya mi bistuçar International. Em Chiroka Gianna Jeffrey Epstein jî ve reve dibêjin. Zilameki ku Chirokavi bi seks pere hez u yaheri giring, niha jibo İsrail'e sihuri dike ve gire daiye. Heke hun hin aboneya kanala me nebune, ji kerema xwebi bin abone kanala me bistuçar International u bi ecibandin u parvekirina ve videoya piştgiriye bidinme. Spas. Berevaji gelek kesayetin Wall Street, Jeffrey Epstein ji malbateke devlement nehat. Evli Brooklyn'e mezin bu, u ji destpeka Gianna xwe ve tu nişanek ji devlemendi u heza ku vi paşe bi dest histi bu tune bu. Peşketina vi ya yekem aneasayi direya kariyera vide, karevi veki mamosteye matematik u fizike li dibistana Dalton a taybetli Manhattan bu. Tişteye cebe bu ku Epstein ve deme bavernameya xweya zaningehe tamam nekiri bu. Lebisaya jirbun u karizmaya xweya kesane, ev karibu bikice ve pozisyone. Dibistana Dalton, dibistana gelek zaroken elita darai u siyasiya New York'e bu. U ev gava yekema Epstein bu nav ve çerxa girti. Livir ev bibave yek ji swendekaren xwe, Alan Greenberg, ku seroke firmayeke ve berhenaneya bihez bu, rehev ditinkir. Greenberg ji hatibuna daraiya Epstein le kolinkir, u di sala 1972'de u ili firmayı karkir. Epstein di firmayı de zubilin bu, le serkeftinavi kurt bu. Di sala 1972'de ji ber sedemen nepeni ji kar hatavetin. Piştrevi firmaya sweya reveberiya pereyan damezrand. Ev firma saziyeke pir taybetu ve şarti bu. Epstein iddia kir ku ev tene şeridaren bir serveta netice ya ji $1 milyar zedetir kebul dike. Le listeya şeridaren viket nehat eşkere kirin. Jibilina veki ku jibote giştina hez u bandora vi giringe. Leslie Wexner. Wexner damezrinere milyardere albers bu. Tekiliya dinavbera Epstein u Wexner de jia şevirmende darai u şeridar pir vedetir çu. Wexner destilateke behempa bu vi. Ui destilata parezeriye li ser beşek mezinci devlemendi u milken sweda bu Epstein. Ev asta baveriye ku di cihana darai de kemu behempaye, Epstein kir kontrol kere de facto ye imparatoria darai ya Wexner. Bisaya ve tekiliye bu ku Epstein milken sweyen sereke bi desthist. Kesrek heft katili yekşi taksen heri mezinen hereme, mezintirin khaniye taybete hereme. Boeing heft subistu heft bişeveki taybet çekiri ku paşe jiber swezaya rewitiyen swe veki Lolita Express dihat nasin,
u milke mezinli Ohio'e. Ev milk de disalen piştre de bibin platforma jibo tevgeren viyen sucdar u sucdar. Bive piştgiriya darayı uçivaki, Epstein dest bi avakirina tora xweya tevli hevkir. Bala sereke ya ve tore operasyonek sistematik bu, jibo bazirganiya keçen civan u istismara cinsi. Viu hevkaren vi rebazek operasyone ya zelal u dubarekiri hebu. Ev pevajo bi gelemperi bi konaksek nasname u vergirtine dest bedikir. Kesen ko hatine vergirtin pirçaran cinen civan bun, ku bere hatibun kontrol kirin. Ev diçün cihen veki navendin kirinean dibistanan, u bi sozen balkeş keçen civan hedefti girtin. Van sozan peşniyaren modeltiye, derfeten kariyereyin sozdar, anci tene dayına masajan dihevine. Dive nukteye de, karakterek sereke Gillian Maxwell, dike ve Chiroke. Maxwell, keça milke Brittany Robert Maxwell, ku bi swe kesayetiyek pirna kokbar bu, u tekilien vi bi karubaren istixbaratere hebun, di torede roleke giring list. Bi statuya ve ya civakiya bilind, devoka Brittany u suyangeke swesh, ve rola ruye otoritere operasyonen Epstein list. Evkes bu ku Baveria kurbaniyan u çarinan ji de u bavenman bi dest hist, u jivanre piştrast kir ku Epstein kesayetiyek bi hezu serxwaze, ku dikare alikaria van u peşeroja van bike. Maxwell ne hevkarek sade bu, le mimare serekeye beşa peyda kirin u reveberia kurbaniyan bu. Gava ku kurbaniyan bawi bi dest histin, ev birin yek ji khaniyen Luxstein, bi piranili mirnişinen Palm Beach a New York. Yekşi kurbaniyen heri navdar ku paşe bi vereki derket peş u Chiroka swe vegot Virginia Joffrey bu. Ku di shahidia swe de rave kir, ku ev çawa di Chiwania swe de jihela Gillian Maxwell ve hatiye peyda kirin. U netene jihela Epstein bişwe ve hatiye istismar kirin. Le di heman demede ne çarma ku bi hin hevalen viyen bihezre tekili dayne. Bi hinceta masaje erişen yekem hatin organize kirin. Epstein van runiştinan bi avayeki visa sevirant ku xeta di navbera masajek derman kirine u kiryarek cinsi de hedi nezelal bu. Pişti istismara yekem, kurbaniyan di navbera dusef u $60 de peredistandin. Ve peredane mekanizmayek psikolojika tevlihev çalakir. Ji aliyeki ve hestadan ustandin u şebate hilveşand. U ji aliyedin ve hestek şermu sucdariye afirand. Kurbani di çerhek bedengi u teslim bune de asema. Beşa davinu dibe kuya heri şeytaniya ve xapandine ve guherina kurbani bo vergirker bu. Epstein u Maxwell zeks di kurbaniyan kirin, anji betir pere peşkeşivan kirin da ku hevalen pole bişinin tore. Ve yeke, avahiyek piramida istismare afirant ku biksweber tore berfireh kir, u şopandina çavkaniya orijinal dijwartir kir. Le imparatoria gendiye Epstein lise deveren sereke bu. Her yek bir fonksiyona swaya taybeti. Yekem haniye vili Palm Beach, Florida kesrek bu, ku di salen 1992 dest peka salen 2000 navenda operasyonen vi bu, u cihe ku bu sedema le persina polisana yekem li servi. Ya duyem kesrek mezin li Manhattan, New York bu. Ev kesr netene malavi bu, le di heman demede peşangeyek jibo hezu tamaviya eksentrik bu. Ligori agahiyan, hani bi şemlen neasayı hati bu şemilandin, di navde setek satrançe jihe bu, ku divaren ve bi peykeren karmenden viyen bi çilen ne gunçav hatibun şemilandin. Ev jibo vi çiheki hevditine bu bi eliten siyasi u darayire, u her veha ciheki jibo istismar kirina kurbaniyen swe. Lebele, milke heri navdaru sirriye Epstein girava wiya taybetlik giraven Virgin en devleten yekbuy bu, ku cere Little St. James digotin. Girav ku bikasisi hektari mezin bu, bi huştek taybet u bi tevahi izole bu, ku tene bi keikan helikoptere gihişti bu. Epstein de mevanen paye bilindu kurbanin çivan bi karanina balafira xweya taybet bi firanda girave. İzolekirina tevahi ya cihe kontrola mutlek liser her tişte ku digevimi da vi. Şahit tunebun, u jibo kurbaniyan reviyan tunebu. Liser girave, avahiye keçeb bi şikle kubiki bi bane kubeyi u şezen şin, ku kartona ve huya nedikir hate çekirin u veki perestke hate nasin. Girav kubinave gunçav, girava pedofille hatiye binav kirin, sembola dawina imparatoria via gendeliye bu. Cihek ku ev swedi hezu destilat bu ku sucen heritari bike, duri çaven kanun u civake. Ev jingeha fiziki u ev rebaza sistematika şebate. Bingeha ku Epstein netene toreke suçle ligorihin analistan makineyeke şantajkirina daneyan liser avakir bu. Jeffrey Epstein bitena sereswe tevne geriya. Hezar astin netene di heza vide bu. Le di toreke giredanande bu ku mina toreke nedit bariye digihişt, asta heri bilinda destilat dariye cihane.
Evdi ciredana bir elitan rede hostayek bu. Balafira xoya taybet u giravas xoya taybet ve kirebazek şi bokişandin u biçih kirinawan bikardiyani. Di navnişa heval mevanu hevkaren vide komek şi zilamen heri bi hezen cihane hebun. Divare siyasete de naven du seroken devletin yekbuyi jiyen din mezintir suya dikirin. Donald Trump u Bill Clinton. Dihev peyvinekte di sala 2002'de. Trump Epstein ve kizilameki mezin bir navkir ku jijiyane kef digir tu jijinen bedev ne maze jinen çivan hez dikir. Herçen Trump paşe hevda ku sueji vidur bişeji, tekiliyen vanen çivaki di salen 1997 de baş hatine belgekirin. Ji aliyeki din ve Bill Clinton pişti bir davibuna serokatiyah sue gelek çaran bir balafireke taybeta Epstein, Lolita Express, seferen navne teveyi dikir. Keyden firine nişan didin ku Clinton bir kemi ve bistuşeş çaran bir balafire firiyaye. Didema deryaya Ege'de giredana heri giring u nakoka Epstein bir malbata kraliyeta Britanire bir malbata kraliyeta Britanire bu. Prince Andrew, kure kirale rehmeti al-zabid, yekşi hevalen heri nezik en Epstein bu. Dostaniya van evkas kurbu ku Prince Andrew mevanek pir çaran li cihen çiherengen Epstein bu. Dinavde giravawiya taybetçi. Ev tekili bu ku di dawiye de bu sedema skandalek mezin jibo malbata kraliyete dema ku Virginia Joffrey, yekşi kurbaniyen serekeyen skandale eşkerekir ku ev jihela Epstein ve di hefte salya suede ne çarma ku bi Prince Andrew re tekiliyek çebike. Veneyek navdara Prince Andrew li keleka Joffrey dema ku Ghislaine Maxwell di postek niv tazide dikene, bu sembola skandale. Le Tora Epstein bi cihana siyasetu kraliyete ve sinordar nebu. Her wiha tekiliyen viyen nezik bi gevdeyn cihana zanistu teknolojiye rehebun. Nave damezrinere Microsoft Bill Gates gelek çaran di belge u raporande hatiye behskirin. Gates pişti mehkum kirina via yekem di sala 2008'de çen çaran bi Epstein reçiviya bu. Hevditinin ku Gates paşeveki şaşiyeke mezin bi navkir. Lebele, yekşi tekiliyen heri giring u guman baren Epstein bi kesayetiyek siyasi u evlehiye navdar jirojilata navin, Ehud Barak, fermandar EDF u serokvezire bereye İsrail'ere bu. Tekiliya Barak bi Epstein reji dostaniyek sade vedetirçu. Laku raporen videoya nişan didin ku Barak bi berdevami serdana mirnişiniya luksa New York'e Epstein kiriye. Hetta pişti ku çevhere suçen vi eşkere bu. Diyekçi van veneyen bi dizi hatine girtinde. Barak te ditin ku dikeve mala Epstein, dema ku ruyeswe bi şalkeke ve dişere. Gave ku gelek pirs li serçevhere van hevditinin veşarti derhist hole. Veki din raporan des nişan kirin ku Epstein bi milyonan dolar li despeken İsraili ve berhenan kiriye, ku Barak bi vire dabu nasin. Ev tekiliya kura darayı u serdanen veşarti u dubareyen rayedareki evlehiyeye payebilinde İsrail'e, o suçdareki cinsi li seraha Amerika'ye, yekşi perçeyin serekeyin puzzle'a doza Epstein'e. Ev tekili ne tene dostaniyek şeksi bu. Le giredanek bu ku paşe bu navenda spekulasyone ku Epstein veki amurek istixbarate dihat bikaranin. Van giredanen tevlihev platformek peydakirin ku biriya ve Epstein ne tene kurbaniyen swe, le di heman demede hevalen sweyen bihez ji bikartine. Dema ku pergala dadweriye yekem Charlie duvihat, ev torveki mertalek parastine hizmetkir. İmparatorya ku Epstein ava kiribu di daviyede di adara 2005 ande bi telefoneke ji daireya polisana Palm Beach re destbilerizine Li aliyedin eşete, dayke kersbuyi gilikir ku keça veya çarde sali, li mirnişiniya luksa Jeffrey Epstein, rasti istismara çinsihatiye. Gili destpeka le persinek sez dehmehambu, ku hedi pivanen tirsnak en Tora Epstein eşkerekir. Le kolineren polisan ji penç kurbaniyan zedetir u hefteyan şahidan hevpeyvin kirin, uli malawi geriyan, delilen şok derhistin hole. Kamerayin veşarti u hejmareke mezin ji veneyin keçen çiwan. Her viha, polisan pirtuka telefonareşa navdara Epstein bi desthist, ku navu agahtariyen tekiliyeyen bi hezaran kesan, dinavde kesayetin siyasi, darayı u şahaniyen bihez, tedehebun. Delil nişandan ku Epstein bi awayeki sistematik peredaya keçan, hinjivan bi kasi çardeh saline, da ku kiryaren çinsi bikin. Raporten dinci dest nişan kirin ku sezaroken dolike sali ji Fransa'ya bo devletin yekbuiyen Amerika'ya hatine şandinda, ku beşdari şahiya rojbuna Epstein bibin, u van istismar kirine. Dozali dijivi evkas hurt bu, ku suya bu ku eve bi cezayek giran u cezayek girtigeheye direjvere ceza kirin. FBI her waha dianamiyek pencuse rupeli amade kiribu ku dikare Jeffrey Epstein,
heta davia Giana swe bişine girtige. Her tiş cibo darizandinek mezin u mehkum kirinek davi hatibu amade kirin. Lebele dema ku her tiş cibo darizandinek mezin amade bu, tiştek ne çavere kiru behempa kevimi. Alexander Aksta, ve deme dozgere devletin yekbuiye navçeya başura Florida'ye, destverdan kiruli piş deriyen girti bitime hikukiye Epstein re peymanek itirafe imzekir. Ev peyman kudisala 2008'dan da hate imzekirin, yekşi peymanen yasaiyen heri nakokbar di diroka nujena Amerikideye, uveki peymanek hweşte zanin. Ligori peymane, Epstein jiber suçen swe ji her dozgeriya federal azad bu. Diberdela vede, wili dadgeha eyaleta Florida'yı jidu tohmeten daxwaskirina keseki temen biçuk jibo fuhuşe u daxwaskirina fuhuşe suçdar hate ditin. Videhmehti girtige dema, veki suçdarek cinsi hate tomar kirin, u tezminat da si u şeş kurbaniyen kucihela FBI ve hatine des nişan kirin. Cezaevine baver bar bu. Evtene sezdehmehti girtigehek heremi de bu, ne federal, le evji henek bu. Epstein di baske taybetiye girtigehede hate girtin. Uya giringtir, destura hebate jere hate dayin. Destur hate dayin ku şeş rojen hefteye, heta divanzdeh saytan di rojede, ji girtigehe derkeveda ku biçe ofisa hwe. Birasti, vi ji hundir beter demli derveyi girtigehe derbaskir. Le beşa heri şoka peymane itiraze ev bu, ku ev berpirsiyarya tevahi netene da Epstein biswe, le di heman demede, hemi hevkaren viyen guman barji. Ev tewe vate ku kesen ku di dozede navewan hatiye dayin, ve Gillian Maxwell, anji mevanen paye bilinden ku dibe ku di suçande rolek listine, ve Prince Andrew, kure kraliçeye, deji darizandine şilas bibin. Ve bende bir bandor doz heru her girt, u reliber her lepersinek liser kesen bihezen ku dibe, ku di suçande beştar bune girt. Peyman bir avayeki bir tevahi dostane, u beyi agahtarya kurbaniyan hate çekirin. Dadvereki federal paşe bir yarda, ku ev bin pekirneke eşkereye mafen kurbaniyane. Bisalan ev Pierce bebersivma. Çima dozgereki federal peymaneke evkas kamerda itiraze bir suçdareki seksiye şeternakre imzedike, bersi bisalan şunda hat, demaku Acosta di reveberia Trump de veki vezire karkardikir. Jibore vakirina bir yara swe, vi idiakir ku vedeme jere hatibu gotin ku Epstein efsere istihbarateye u ferman hatibu dain ku meseleye veşere. Acosta got, jimin rehat gotin ku ezvi bitene bihelim. Ev daxuyani tekinek bu. Ev yekem piştrastkirina fermi jirayedareki payebilin bu, ku doza Epstein hwedi pivanen jidozek suça tipik vedetir bu. Ve kebulkirine hipoteza ku Epstein jihela saziyek bihezve, dibe ku ajanseke istihbarate ve, dihat parastin pir hurtkir. Peymana itiraze ya 2008'sin ispat kir ku Epstein ne miroveki asayi bu. Ev kesek bu ku pergala dadveriye ya Ameriki kanunen hwe jibo parastina vetevandin. Ev daxwaza ne asayi mifteye tegiştina sirra Epstein u perçeye yekema puzzle bu, ku meber bir çihana tariya çasusi u zorbaziye ve dibe. Visaksuya bu ku peymana itirafe ya 2008'dan doza Jeffrey Epstein heru her girtiye. Bir darizandinek peşandane, ev bir bandor jilepene dalete revia bu, şevaza jiyana soya devlement u tekiliyen soya bir elitere doğmand. Dehsal bedengi li serdoze serdest bu, u visaksuya bu ku ev hevalen viyen bihez hevjinek daimi hebun. Lev bedengi aramia beri bahoze bu. Heza ku di daviyede, daxtvaza itirafe şikantne ji FBI an vezareta dade, leji dile rojname geriye lepersine hat. Di sala 2018'de, Julie Kip Brown, rojnamevanek lepersine ya Miami Herald, bir yarda ku doza ji birkiri ji nuve binirhine. Ve bir mehan li pey kurbaniyen peymana itirafe ya 2008'dan çu. Keçe di mezin bubun le disa ji birinin kurem psikolojiken ve mehildigirtin. Gelek jivan ket nizane bun, ku peymanek itirafe ya veşarti mafevane doze ji destvan girtiye. Julie Brown bir dehan jivan kurbaniyan rehevpe vinkir, u çiroken wanen şoktar di berhevokek raporen lekolineyen bi nave hez gendeli u şirapkari de veşant. Raport vek Bombeyeke di medyaya Ameriki u dimena siyasi de tekiyan. Raport peşi bi hurgiliyen şoktar en suçen Epstein, u herveha bi kulta nepenitiye di peymana via itirafe de hatin eşkerekirin. Zekstaraya gişti zede bu. Bi vereki eceb kurbaniyan dozen nu vekirin. U huestin ku doz jinu ve vere vekirin. Ve zekstaraya gişti Alexander Augusta. Dozgere ku peyman imzekiri bu. U niha sekretere kare reveberia Trump bu. Neçarkir ku istifa bike. Sistema dadveriye devletin yekbuyi edini karibu skandale paşkuh bike. Dibin ve zeksta behempade,
Dozgeren federalen li navçeya başura New York'e, yekşi dadveriyen heri bihezen devletin yekbuyi, dozek nu li diji Epstein vekirin. Wan balkişan ser sücen kuli New York'e kevimi bunu jebeyeke di peymana itirafe ya Florida ne hatibun nişumandin. Hurgiliyen nu, delil u kurbaniyen nu eşgerekirin, ku seleka bazirganiya seksiya Epstein, heta pişti peymana 2008'tan ji berdevam kiriye. Te tirmeha 2019'de, Jeffrey Epstein pişti vegera swêjî geşteke Paris'e bi balafireke taybet, li balafirgeha Teterboro'ya New Jersey'ye ji aliye ajanın FBI'ye ve hate girtin. Veçare, suçdari pir girantir u federaltir bun. Bazirganiya seksiya keçen temen biçuk u daxwas kirina jibo kirina bazirganiya seksi. Suç dikaribun vi çilupen salan bişin zindane. Legerina apartmana wi yali Emirates u Manhattan'e delilen bazirganiya seksi derksistin hole, dinavde bisedan venein pornografik encinen bitevahi an niv tazi, ku hinjivan temen biçuk bun. Her wi harfte $1000 pere, çilu heşt elmas u pasaporteke sekste ya avistirya i bivene Epstein le binaveki çuda hatin ditin. Girtinavi derbeyek mezin bu li çerxa destilattariye ku ev beşek şebu. Berevaji sala 2008'tan ti peymanek li pişt odeye tune bu. Dadver daxwaza vasige ya jibo berdana wi redkir, wi veki xeterek jibo çivake u xeterek reve dit. Epstein zilameki kubiciyaneke lux ve hatibu perverdekirin, niha di huçreyeke de li navenda sererastkirine ya Metropolitan ali Manhattan'e hatibu girtin. Visa suya bu ku veçare çinavir di daviye de hatibu girtin, u de ne çarbimine ku bi kurbaniyen sue u edaletere di dadgeke ve kiri de rubi mine. Jeffrey Epstein di girtigeke New York'e de li benda darizandine bu, di tişte ku dibe ku bibe skandala siyasi u civakiya heri mezina Amerika'ye. Evzilame küpürzede dizane bu büyü. Pirtuka via telefone, arşiva via vene u videoyan, u biranina vi şezineyek jirazen tarihen miroven heri bihezen cihane bun. Doza via niha dikare zincireke verankera eşkere kirinan bir de dest bekirin. Lekesini zani bu ku çirok detene çent hefte şunda, bir daviyek şi nişka ve u sirri bike ve beşahveya heri tari. Dide hetebaşa 2019'de, kemtir ji mehan pişti girtina wi. Lashe Jeffrey Epstein e 66 sali di hutrea wi de hate ditin. Telling ABC News that accused sex trafficker Jeffrey Epstein has died by suicide. Versiyona fermi, kuji hela ajansen hükümete ve bilez hate ragihandin, yek peyv bu, swekuştin. Lejidest pekeve, reze rasti u revşen pir guman bar ev versiyon bi girani histin ber pirsyare, u hipoteza tasfiye kirina sistematikan kuştine kir ve bijarkek muhtemeltir. Zengilen alarmeyin yekem neziki du hefte beri mirina viledan. Di bistuse tirmehede, Epstein di huçreya swede bi birin u şinen liserstuye swe hate ditin. Her çend hin dezgehen medyaye bu yere veki hevdanek swe kuştine bi nav kirinci, parezeren Epstein u vi bi swev çirok red kirin. Vi ji parezeren swere gotibu ku ev ji hela hevale huçreya swe, evsere polis e bere yeku bi kuştine te tawanbar kirin, hatiye eriş kirin. Bu yer evgas cidi bu, ku Epstein ji bo şigirtina li swe kuştine dibin çavderiya taybeti de hate danin. Her çend ev betir veki tedbirek suya dikir, ku viji erişek din bi pareze ji peşigirtina li xwe kuştine. Lebele bi awayeki nepeni upir guman bar, ev çavderiya taybeti tene şeş roj şunda hate rakirin, u ev hate ve guhestin, yekineyek kemtir evle. Ev biryar pir guman bar bu, jiber gefa li serjiyana wi ku Epstein histikir. Gelo ev kemasiyeke evlehiye sade bu, yan ji hevdaneke bizane bun bu, ji bora kirina mertala parastine, ji sermeji u amadekirina konaksa ku du hefte şunda de bibikevime? Persiva ve pirse ket bi zelali nehatiye dayin. Pirskireka duyemin şert u merçen huçre bi swedi şeva mirina vide bun. Divabu Epstein hevaleki huçre hebuya da ku ev bitene nebe, letene rojek beri mirina swe, hevale viye huçreye ji bo çiheki din hat ve guhestin, u ti girtiyek din tune bu, ku çihevi bigire. Epstein ve şeva çarenussaz di huçreya swede bitene bu. Sala seyemin, ihmalkariya eşkere u bebaver agardiyanan bu. Ligori protokole, divabu hersi dekikeyan çareke huçreyan kontrol bikin. Lele persinen paşe eşkere kirin, kuvan bisaytan evyek nekiriye. Evneteneli çihen xwedi şevde bun, ledi heman demede keydu raporen fermi ji sekste kiribunda, kuve kemasiye ve şerin. Ya çaremin, u dibe ku ya heri açisker, tekçuna tekniki ya kamerayın CCTV bu. Du zengilen deriyen ku rasteras deriye huçreya Epstein dişopandin, di dema mirina vide bi avayeki sirri şerabun, u ti dimenen van demjimeren giring negirtin.
Ev kombuna tekçunin hevdem. Ango betalkirina çavderiya taybet, girtina tenedi huçrede şeva gardiyanan, u kamerayın şera di yek ji girtigehen federal en heri evleyen devletin yekbuide, çiroka swekuştine jibo gelek analistan ne gengazkir ku kebul bikin. Le delil livir bi dawin abin. Otopsiya fermi sedema mirine ve ki swekuştina bi darvekirine ragihand. Le Dr. Michael Biden patologe navdar e kuliser daxwaza biraye Epstein çavderiya otopsiye kir. Evencam red kir. Viragihand ku şikestinen pirjimar en di movika stuye Epstein'de. Di navde movika lamina an hioid. Ji swekuştina bi darvekirine betir bi kuştina bi şenikandinereli hevatine. Mirina Epstein ev her beden kir. Vi siren swe bi swere bir gore, u hemi kesen ku ji darizandina vi ditirsiyan dikarin behna swe vedin. Edinav di dadgehede tunebun, video nehatibun nişandan, pirtuken telefone nehatibun deşifre kirin. Cenaze Epstein birin morgeu dosyaya suç hate tomar kirin. Le evne davia çiroke bu, le destpeka çirokeke mezintir bu. Mavi bir rastiswe kuşti bu. Anji ev veki perçeyek agahiya şeviti ku ev pir baş dizani bu. Jihela heman pergala ku bisalanvi parasti bu ve. Heru her hatibu rakirin. Ev pirsme dibe navenda şiroveyn ku doza Epstein ne veki çirokeke suç, le veki operasyoneke istixparateya ve şarti dibinin. Disalin pişti Mirina Epstein'de, reze buyer, eşkerekirin u analizan hedi hipotezen ku çareke marjinalize bubun anine navenda bale. Hipoteza ku Epstein ji suçtareki çinsi betir bu. Ajanseke istixparate. Perçeya yekem a puzzle darizandin u mehkum kirina Ghislaine Maxwell di 2020 kande bu. Her çendev bir 20 sal cezaya girtigehat cezakirinci darizandin ligori şevazek zelal şopand. Balkeşiyeke mutlak liser tavanen cinsi u nebuna gihiştina kulta siyasi u daraiya doze. Gelek belge jiraya gişti ve şartiman. Ve nepenitiye pirsatişte ku pergala dadveriye Ameriki ji eşkerekirine ditirse hurtkir. Gavadin di despeka 2024'ande bi veşandinahin belgein dadgehe hate avetin. Raportli bende bu ku listeyek şeridara şokker hebe. Le encam ji eşkerekirina naven nu betir piştraskirina tekiliyen bere bu. Giringtir dahsuyaniya nakok a vezareta dadeya devletin yekbuyi bu, ku listeyek seridara fermiu pebavertune bu. Evgav jihela kesayetiyen rastgir u analisten serbikswe ve veki veşartinek sistematik hateditin. Sagar anjati, analistek siyasiya muhafezekar u yekşi kesayetiyen di medyaya de bazeki heskiriye maga, ku di navali giren Trump de bijare bu, ev tevger veki veşartinek şibo parastina pirsen paye bilind, u ajansen istixparate binavkir u daxwaza istifaya serdozgere gişti devleten yekbuyi kir. Uy kiryaren serdozgere gişti devleten yekbuyi veki hıyanetli şefafiyeta neteveyi binavkir. U got ku em bidoza sihuri u bazirganiya mirovana heri mezin, aliser axa Amerikire ru birune. Çima vezareta dade biraya giştire şefaf nabe. Kesen divan videoyan dekine. Çima heta yekber pirseki paye bilinci nehatiye darizandin. Analiste muhafezekari diyakir ku sedemen ve şartina doza Epstein ne parastina nepenia kesan bu. Le parastina evlehiya saziyen ku biswe beşek jitore bun. Le ev Tucker Carlson bu ku perçeya dawi u herişoka puzzle dani u ravekirina dawi ji milyonan re eşkerekir. Parsons, peşkeşvan u sterkek bereye Fox News ku nihahve di bandorek mezine, ne maze dinavali giren Trump u rast giren Ameriki de, bihevre danina hemi delilan teoriyek çivake çekir. Bi gotina çavkaniyen ku ev bi çivaka istixparata Ameriki ve giredayı binav dike, wi got ku bersiva hemi siren yek tişte. Epstein ajaneki Mossade ajansa Sisuriye ya İsrail'e bu. Edi eşkere bu ku jibo femkirina sırra Epstein, dive emne ve operasyona suç lebele tegeheke klasik di cihana Sihuriye'de fembikin. Defika hingivanji honeypot, anji veki kuli İran'e tegotin, defika sekse. Honeypot stratejiyeke ku tede balkeşya cinsi tebikaranin da ku armançek giring ve ki siyaset medarek zanyarek an generalek bikişine. Armança ve hebate derhistina agahtariye anji bi desthistina zekste jibo şantaj kirin u kontrol kirina keseye. Modela kariyan herçen tevlihe beji tegihiştiye. Bi karanina tora tekiliyen swe, Epstein elitan vekswendin milken sweyen lux, dinav de mirnişinek New York u grava sweya taybet. Milk bi avayeki sistematik bi deriyen veşarti u cihazen tomarkirine hatine hemilandin. Mijare ku di belgein dadgehede jihela gelek kurbani u şahidan ve hatiye piştrast kirin. Çekek bi nave kompromat, ku bi Rusi tevataya madeya pirskirektar, behsa her agayek zirardaran şermok dike, ku
ku dikare jibo tunekirin an kontrol kirina keseki vere bikaranîn. Arşiva videoye şezine kompromate li dijî miroven hêbî hêzên cîhanê bû. Li ev operasyon ji bo kê dîhat kirin, Livir Carlson tiliya suçdariyê nîşanî Mossadê, Ajansa İstihbarat û Operasyonên Taybeta İsraîlê dîde. Ciredanên Kurên Epstein û Maxwell bi kesayetiyên navdarên İsraîlê re vekî Ehud Barak û herveha bavê bereyê Gillen Robert Maxwell ku bi swê ajanek Mossadê bû ve hipotez şurt dike. Di vê senaryoyê de Epstein agahdarê Mossadê bû ku erkê vî komkirina agahiyên kompromet ker li ser elîtên Amerîkî û navneteveyî bû. Armanca dawîna operasyonê kontrol û bandor bû. Biyebûna filmek senatorek Amerîkî, rayedarek payê bilin de Pentagonê, an dadverek dadgeha bilin di rewşek şermoka nekanûnî de, Mossad dikarîbû bandorê li biryaren wan bike. Ev bandor dikarîbû di gelek waran de vere bikaranîn. Ji pejirandîna alîkariya darayî û leşkerî ji bo İsraîlê bigire heta piştgiriya polîtikayên İsraîlê li rojhilata navîn, an jî heta veguhestina teknolojiyên hesas. Bi gotineke din, ev hipotez peşniyar dike, ku dibe ku hin jî biryaren siyasî û aborî yên herî giring li Amerîkayê ne ji ber mentika demokratîk û berjevendiya neteveyî, li dibin zexta gefa videoyek taybet li girava Epstein de hatine dayîn. Ev şîrovekirin di cih de ji hemî siren nepenî fêm dike. Mehkum kirina destpekeya Epstein, mirina vî ya gumanbar û veşartînên paşê. Ev hemû ne ji bo parastina suçdarekî bû, lê ji bo peşîgirtina li hilveşîna operasyonek istihbarateya mezin û krîzek evlehiya neteveya behempa bû. Li gorî Tucker Carlson, Epstein ji operasyonek şantajê bû, ku li ser axa Amerîkî ji hêla servîseke istihbarateya biyanî ve ji bo kontrolkirina siyasetmedarên Amerîkî dîhat meşandin. Di destpêka 2025 de, Vezareta Dadê ya devletên yekbûyî nêzîkî 3 milyon belgeyên ji sucên di dozê de eşkere kir û nakokî mezin bû. Di hezîrana 2025 de, Elon Musk di dema hilbijartinên serokatiyê de piştgirek darayê Trump bû û heta di reveberiya vî de vekî serokê ofîsa berpirsyariya hikûmetê jî xebitî. Vî iddiayek nakokbar li ser Twitterê belav kir, ku navê Donald Trump di belgeyên nehenî yên doza Jeffrey Epstein de heye. Wî nivîsand ku Buffett de bombeyek pirmezin bitekîne. Trump di doza Epstein de ye. Ev sedema serekeye ku belgehîn nehatîne eşkere kirin. Trump zû iddiaret kir, di hevpeyvînek de bi NBC re Musk din binav kir û her tekiliyek nekanûnî bi Epstein re inkar kir. Vî her vîha li ser platforma Trust Social erîşî Musk kir û gef swar ku peymanên hikûmetê ji bo şirketên Musk, SpaceX û Tesla ji rojayê pê ve betal bike. Lêbele, ev inkarkirinin tund nikaribûn gotegoten li ser Trump rawestînin. Bi taybetî ji ber delîlên belgekirî yên tekiliyên Trump û Epstein di salên 1990 û destpêka salên 2000 de. Beyî ku rastiyan derewçî bin, daxuyaniyên Musk û bertekên tundên Trump, hipoteza ku Epstein ne tenê suçdarek cinsî bû, lê di heman demê de piyonek di lîstikek istihbarateya mezintir de bû, şurt dikin. Eger Epstein bi rastî ji bo Mossad an saziyên mînavan şebitîbe, hebûna navên mîna Trump di dosyaya wî de dikare çarçoveya operasyonê nîşan bide. Ev nakokî, mîna perçeyek dina puzzle, me nêzîkî rastiya tal dike, ku dibe ku Epstein beşek jî sistemekê be, ku swestekên herî tarîyên mirovahiyê ji bo kontrolkirina hêza cîhanî bikartîne. Dibe ku rastiya tevahî ya doza vî ketneyê eşkere kirin. Lê siyaviya dirêj li ser salên dirêj û aloz en rêya destîlatdariyê li Amerîkayê ve bimînin. Niha doraveye ku hun jî mere bibêjin hun li ser doza Epstein çi difikirin. Celo Epstein bir rastî jî ajanekî Mossadê bû ku ji bo berhevkirina materyalên kompromîskirinê li dijî hêzên cîhanê dixebitî. Hun çima difikirin ku belgeyên tevahî yên doza vî hin jî veşartîne. Hun difikirin ku ev belge dikarin razên li ser kesayetên siyasî yên vekî Trump an yên din eşkere bikin. Ji kerema xwe nêrîna swê di şiroveyan de binivîsin. Hekeve video eçîband eçîbînin û parve bikin. Spas ji bo ku hun heta dawiya ve videoyê bi me re man.